Želim vam dobrodošlicu na konferenciju Tehnička škola u funkciji privrede. Našim dragim gostima iz srednjih stručnih škola Jablaničkog, Pčinjskog, Topličkog, Nišavskog, Pirotskog i Zaječarskog okruga dobrodošlice su ranije danas poželele kolege u Tehničkoj školi. Sa ciljem da se upoznaju sa sprovođenjem dualnog obrazovanja u Vlasutinačkoj tehničkoj školi, naši gosti učestvovali su na dvema radionicama u prepodnevnom delu programa ove konferencije i obišli su fabrike u kojima se odvija deo praktične nastave. Verujem da su spremni da učestvuju u panel diskusijama i razjasne eventualne dileme. Poštovani predstavnici Ministarstva prosvete, Privredne komore, GIZ-a, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, predstavnici škola, kompanija. Čast mi je i zadovoljstvo što imam priliku da vas pozdravim u ime jedne male opštine velikih ambicija kakva je Vlasotinca. Činjenica da je škola u Vlasotincu dobila od Ministarstva prosvete da organizuje ovakve skupove i predstavi svoj rad, predstavlja kompliment i za zajednicu, jer je veliki broj institucija i pojedinaca dao svoj doprinos za opšti benefit. Zato je tehnička škola postala jedna uspešna priča, a opština Vlasotince ponosna lokalna samouprava koja sarađuje sa obrazovnim sistemom i čini se da stvori uslove koji učenicima, profesorima i nenastavnom osoblju olakšavaju nastavu. Duboko sam ubeđen da ulaganje u obrazovanje nije trošak. To je investicija u budućnost i to je obaveza svih nas, zato što je obrazovanje stup jednog društva. Pored ulaganja u obrazovanje, ulažimo i sve druge segmente života i rada kako bismo život u našoj sredini učinili boljim i lakšim. U prethodne 2 godine ulaganja u infrastrukturu, samim tim i školske objekte iznosili su više od 2 milijarde dinara. Tim putem nastavili smo i u ovoj godini. Pored ove zgrade možete primetiti još jednu školu, osnovnu čija je kompletna rekonstrukcija završena za 3 mjeseca dana. Pored nje gradilište, da se fiskulturna sala gradi jer je nedostajala školi. Narednih nedelja počet će također kompletna rekonstrukcija još jedne osnovne škole. Nadam se da ćete iz Vlasotinca poneti puno lepih utisaka, novih saznanja i da će vam ostvareni kontakti puno značiti u budućem radu. Želim vam uspešan ostatak radnog dana. Pozdravim i zahvalim se što ste posvetili Vlasotince i tehničku školu. Dozvolite mi da pozdravim pomoćnicu ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje, gospođu Gabrielu Vujić, Irenu Kovačević, rukovodioca Centra za dualno obrazovanje Privredne komore Srbije, gospodina Gojka Banovića, rukovodioca Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, predstavnike regionalne Privredne komore Leskovca, školske uprave i nacionalne službe zapošljavanja Vlasotinca, gospođu Ankaterinu Kešker, rukovodioca projekta reforma srednjeg stručnog obrazovanja, gospodina Ivana Stojanovića, višeg projektnog menadžera GIZ-a, direktore i predstavnike kompanija sa kojima škola sarađuje, vlasnika kompanije Elrad VSS, gospodina Langa, predstavnika opštine, Vlasotince, profesora tehničke škole, gospodina Zorana Todorovića. Dragi goste, direktore i nastavnike danas prisutnih škola, predstavnike firmi koje će tek sarađivati sa školom kroz sistem dualnog obrazovanja, prisutne novinare i sve ostale goste. A poseban pozdrav za profesori iz naše partnerske škole, Hugo Ekner iz Friedrichshafena iz Nemačke, koji su po 8. put u posjeti našoj školi. U decembru 2018. godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dodelilo je priznanje školama za izuzetnost u radu za 11 područja rada, nama za građevinarstvo, ali i za sveukupan uspeh u sprovođenju sistema dualnog obrazovanja, uz priznanje i obavezu da sve to prezentujemo i drugim školama. Zato je danas i ova konferencija pod nazivom Tehnička škola u funkciji privrede. I ja tvrdim da je naša škola skoro u potpunosti u funkciji privrede Vlasotinca. Pozivam vas da aktivno učestvujete u radu konferencije. Hvala.
U Srbiji trenutno nastavu u firmi i školi prati oko 4.500 srednjoškolaca kroz različite pilot projekte. Sticanje praktičnih znanja omogućava im oko 600 poslodavaca, a od sledeće školske godine očekuje se da će đake obučavati blizu 1000 preduzeća. Zakon o dualnom obrazovanju usvojen je 2017. godine, a njegova primjena počinje od školske 2019-2020. Uvodnu reč na tu temu, a ujedno i čast da u ime gostiju pozdravim ovaj skup, ima kreator nacionalnog programa dualnog obrazovanja, pomoćnik ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje Gabrijela Grujić. Dobar dan i poštovanje svima, hvala na ovim divnim rečima, ali ja moram da kažem i za nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja stoji čitav jedan ozbiljan tim. Pre svega tim iz Privredne komore Srbije, pre svega ovaj tim ove škole i mnogih škola u Srbiji koji pokazuju ovakve rezultate. Gledajući ovaj film, podsjetila sam se na svoj dolazak prvi put u Vlasotince pre možda 2,5 godine kada je sadašnji predsjednik gospodin Vučić posetio ovu školu. Tada mislim da koleginice Mirjana iz komore i ja smo delile mišljenje kada smo dobili ovaj ozbiljan zadatak da uvedemo dualni model obrazovanja u Republiku Srbiju. Mislile smo i verovale smo u čuda, ali kada smo došle i videle kako to izgleda u tehničkoj školi u Vlasotincu, počeli smo da verujemo u ovaj ozbiljan tim. Nekako mi se čine poštovane kolege, nastavnici ove škole, a i pozdravljam sve prisutne kolege iz obrazovnog sistema danas ovde prisutne, rekla bih da postoji nešto što se zove poziv i nekako mi se čini da nije ovde u pitanju biti nastavnik ove sličnih škola nastavnik, nego je zapravo poziv, jer od zanimanja se živi, a za poziv se živi. Svi ovi rezultati koje smo danas ovde videli pokazuju da sam ja u pravu, da ovde živimo svi zajedno za poziv. Ujedno pozdravljam i sve predsednike kompanija, pozdravljam ispred GIZ-a Enka Trinjer, bez GIZ-a, pozdravljam Ivana, pozdravljam kolegu iz Zavoda za unapređenje obrazovanja, čitav tim, jer bez tog tima i zajedno ne bismo uspeli da na ovaj način kreiramo obrazovane profile i da unapredimo kvalitet obrazovanja naših mladih. I kao što smo na početku svi govornici izgovorili nešto što je jako važno, da sve polazi od obrazovanja, ovaj model obrazovanja će dati kvalitet obrazovanja svim mladima koji su školili u Srbiji. Onaj kvalitet koji je do sada negde bio zapostavljen, negde naši učenici su učili samo za ocenu. Ocena, složićete se, ipak je samo naša procena. Ako nema procene iz kompanije gde se stiče veština upravljanja znanjima, nećemo dobiti taj značajan rezultat koji kaže mladi ljudi zaslužuju da imaju šansu da svoje karijere uspešno grade u svojoj zemlji. Ovaj model obrazovanja na ovaj način, uz ove rezultate koje smo danas ovde videli, nam daje nadu da će sve više kompanija poslovati u Srbiji, a da će naši mladi biti obrazovani na najvišem evropskom nivou i da će moći da odgovore na izazove savremene privrede. Savremeni tehnološki razvoj leži u kompanijama. Hvala svim predstavnicima što su otvorili sva vrata i omogućili našim mladima da imaju taj kvalitet više. I zapravo nije ovo samo, kao što smo videli, uspešna priča. Ovo je za dualno obrazovanje fascinantna dobra priča. Svaka vam čast, živite vi samo napred. Direktor Privredne komore Srbije, regionalne Privredne komore za Jablanički i Pčinjski upravni okrug Goran Jović. Predstavnik Privredne komore Leskovac Snežana Radivojević. I ispred nacionalne službe sa nama je savjetnik koordinator u Vlasotinačkoj ispostavi Smilja Uđić. Sad pre nego otvorimo ovu diskusiju, ja ću vas zamoliti za još minut pažnje, a to je da pozdravimo deo učenika sa obrazovnih profila u tehničkoj školi, koji se školuju po modelu dualnog obrazovanja. Momci, jeste tu? Izvolite. Evo ih ovdje. Oni su ti koji u delu sprovode sve ono o čemu govorimo. Treba reći da se nekako školuju za javni nastup, čini se od samog početka, jer su od uvijek bili izloženi medijima, nacionalnim, lokalnim, odgovarali su na brojna pitanja, pokazivali su predsjedniku države kako se radi na strugu i mislim da su spremni da budu negde i PR menadžeri u kompanijama kad bude bilo potrebe. Hvala vam što ste odvojili vreme, vratite se vašim obavezama i nastavit ćemo da govorimo
ovoj temi. Hvala još jednom. Dakle, počinjemo našu priču. Gospođo Grujić, počelo se sa 3. Danas imamo 33 profila, je li tako, po modelu dualnog obrazovanja i to kroz pilot projekte i saradnju sa švajcarskom, nemačkom i austrijskom vladom. Prošle su 2 godine od usvajanja zakona, sledi primjena. Da li je obrazovni sistem spreman za dualno obrazovanje? Ako sudimo po onome što smo danas vidjeli ovde, više nego spreman. Potrudit ćemo se da ovaj rezultat i na ovakav način bude sproveden dualni model obrazovanja u celoj Srbiji. Dugo očekivani zakon, odnosno dugo očekivana primjena. Mislim da je to jedan posticajan zakon da uredi prava i obaveze svih zainteresovanih strana, jer ja lično mislim, a nadam se da je moja kolega i dele mišljenje sa mnom, da jedna reforma ne može da uspe ukoliko sve zainteresovane strane nemaju svoj onaj benefit. Kad kažem benefit mladih, to je kvalitet znanja koji čini ovo započeti, njihovo znanje zapravo čini funkcionalnim, da podiže njihovo samopouzdanja, samopoštovanja, da steknu veštinu upravljanja znanjima, a da steknu i veštine u kompanijama. Znači, najveći benefit je znanje mladih ljudi kroz ovaj model obrazovanja, a i naravno benefit kompanija da više neće imati probleme sa svojim kadrovima u budućnosti, nego da će mladi ljudi koji su na ovaj način obrazovani moći da odgovore na sve ono što ih očekuje u kompanijama u savremenom tehnološkom razvoju i da će ti mladi ljudi boraveći u kompanijama zapravo postati inovativni. Jer kako od mladih ljudi očekujemo da imaju razvijeno kreativno, kritičko mišljenje, da budu inovativni ukoliko se ne nalaze u stimulativnom prostoru. Upravo je savremeni tehnološki razvoj kompanija stimulativni prostor za proveru njihovih teoretskih znanja. Jasno, vratit ćemo se još na vas, nije ovo kraj vaše priče danas, a bit će i pitanja, verujem. Samo mi odgovorite još na pitanje koliko pravilnika prati ovaj zakon i koje su neke osnovne odredbe koje se tiču? 3 pravilnika su usvojena, pravilnik o karijernom vođenju, pravilnik o načinu raspoređivanja učenika i pravilnik o obuci instruktora, što govori da smo vrlo ozbiljno pristupili sistemu, da vrlo vrednujemo karijerno vođenje, da mlade na vrijeme možemo da uputimo da se na kvalitetan i uz visok nivo samopouzdanja način opredele za svoje buduće zanimanje. Naravno, jako je važna uloga instruktora, upravo ljudi koji su zaposleni u kompanijama, koji kroz naš zakon imaju položene didaktičko-pedagoške veštine, koji će ući da zajedno sa koordinatorima učenja kroz rad iz školskog obrazovnog sistema pomognu mladim ljudima da steknu ovaj kvalitet znanja i naravno ono što je jako važno da imamo i pravilnik o načinu raspoređivanja učenika, da zapravo u tom sistemu svi imaju jednake šanse, a da opet poslodavci kada se potrude da obrazuju mlade ljude da im povećaju šanse da se nakon svog formalnog obrazovanja i zaposle, da oni koji žele i kompaniju u saglasnosti s kompanije mogu da ostanu u kompanijama ili naravno uz period obrazovanja koji tiču da otvaraju sami svoje kompanije i nastave da se bave uspešno svojom karijerom. Hvala, vi tako brzo govorite, ja ne znam da li prevodilac uspeva sve da isprati. Hvala, mala digresija. Privredna komora Srbije je nezaobilazni partner u uvođenju sistema dualnog obrazovanja. Gospođo Kovačević, možete uzeti mikrofon. Koje kompanije mogu da postanu deo procesa dualnog obrazovanja? Najpre dozvolite da se zahvalim na pozivu i mogućnosti da učestvujem u ovakvom skupu, u ovoj konferenciji. Zaista je jako izuzetno značajno i važno podržati razvoj dualnog obrazovanja, posebno one škole i kompanije koje predstavljaju pravi primere dobre prakse i koji treba da slede i ostali u Srbiji. Kada je reč o tome koje kompanije mogu da učestvuju u dualnom obrazovanju, htjela bih najpre da kažem da je dualno obrazovanje zapravo dobrovoljno za sve učesnike, odnosno privredna društva koja prepoznaju interes, koja prepoznaju vrednost, korist od toga da podrže sve stručne škole u obrazovanju kadrova, one se i uključuju u proces dualnog obrazovanja. Veliki je broj kompanija koje prepoznaju to i koje žele da se priključe, ali ipak postoje određeni uslovi koje treba da ispune te iste kompanije kako bi se održao taj kvalitet obrazovanja. U skladu sa već prethodno rečenim da postoje 3 pravilnika koja prate zakon o dualnom obrazovanju, ja bih samo dodala da postoji još jedan interni akt Privredne komore Srbije koji je usvojen i od strane najvišeg upravnog tela, odnosno Upravnog odbora Privredne komore Srbije, a koji se odnosi na provjeru ispunjenosti uslova poslodavaca koji žele da se uključe u dualno obrazovanje.
Ti uslovi su definisani i samim zakonom, to znači samo one kompanije koje omogućuju realizaciju nastavnog plana i programa, koje zapravo se bave tom delatnošću za koje školujemo kadrove, samo te kompanije se uključuju u školovanje za određenih obrazovnih profila. Onda kompanije koje među zaposlenima imaju one koje mogu biti instruktori također prolaze svoj program obuke definisan pravilnikom u trajanju od 40 časova i položu određeni ispit. Također kompanije koje su spremne da materijalno i finansijski podrže realizaciju nastave. Materijalno znači da obezbede da imaju odgovarajuću opremu, odgovarajuća mesta za učenje kroz rad, ali i da obezbede opremu za zaštitu zdravlja i obezbeđenje bezbednosti učenika koji su na učenju kroz rad, i kompanije koje su spremne da isplate određenu naknadu učenicima koji borave kod njih na učenju kroz rad, naknadu, ali isto tako i pokriće troškova transporta, dolaska do mesta učenja kroz rad, troškova ishrane i pokriće određenih troškova osiguranja. Kada smo kod te naknade, u medijima se odomaćila informacija da je ta naknada negde 70% minimalne zarade i to se svuda može naći. Neko je greškom plasirao tu informaciju, da razjasnimo. Da korigujemo. Ne minimalne zarade, reč je o iznosu na mesečnom nivou, već minimalne cene rada. Znači kada kažemo minimalna zarada, ona se odnosi na mesečnu zaradu, kada kažemo minimalna cena rada, ona se odnosi na jedan čas proveden na radu, odnosno konkretno kada je reč o naknadi u dualnom obrazovanju, ona iznosi najmanje 70% minimalne cene rada. Za 2019. godinu minimalna cena rada je oko 155 dinara, znači 70% od tih 155 dinara. Šta to dalje znači? Ako u prvoj godini učenik provodi jedan dan dnevno u kompaniji, to znači 6 sati, 6 puta ovih 70% od 155 dinara, pa ukoliko je znači jedan dan nedeljno, to je 4 dana mesečno, izračunajte, to je negde oko 2600 dinara. Ono što želim sada da kažem, a možda ste već negde i upoznati sa time, jeste da je novim izmenama zakona o dohotku zapravo ovaj iznos oslobođen plaćanja poreza od 20%, tako da nema plaćanja poreza na iznos ove naknade. Ono što ostaje još kao obaveza poslodavca jeste isplata onih 2% doprinosa za zdravstveno osiguranje i 4% doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, što je, iako učenik je na učenju kroz rad, nije u radnom odnosu, ali ipak postoje neke određene obaveze poslodavca, sve u svrhu zaštite, obezbeđenja, znači zaštite zdravlja učenika. I kako je interesovanje privrede generalno? Pa dobro je interesovanje privrede. Dobro, mi smo zadovoljni, negde vi ste spomenuli malo pre da očekujemo oko 1000 kompanija u narednoj školskoj godini. Za sada smo, pošto obavljamo provere ispunjenosti uslova, sigurni da će oko 500 kompanija ostati u ovoj priči. To su kompanije koje su u potpunosti upoznate sa zahtjevima, obavezama, dužnostima zakona o dualnom obrazovanju i spremne da ispoštuju te zahtjeve i prema tome da budu zaista ravnopravan partner svojim kolegama iz obrazovanja u realizaciji dualnog obrazovanja. Za vas još jedno pitanje, ko sa kim potpisuje ugovore u tom procesu? Po zakonu o dualnom obrazovanju 2 vrste ugovora, jedan je između kompanije i škole, ugovor o dualnom obrazovanju, drugi je između kompanija i učenika, ugovor o učenju kroz rad. Zakon precizira one obavezne elemente ove vrste ugovora, ali naravno, pošto su ugovori uvek saglasnost volje dveju strana, stranama ugovornim se ostavlja da dogovore možda još i neke dodatne elemente. Hvala vam, gospodine Gojko, ja ću vas zamoliti da date samo mikrofon sledećem sagovorniku, pošto je vaše pitanje sledeće. Gospodine Joviću, šta je Privredna komora Srbije, regionalna privredna komora za Jablanički i Pčinjski upravni okrug, do sada uradila na području svog delovanja u domenu dualnog obrazovanja? Pre svega da se zahvalim na pozivu, da pozdravim sve prisutne ime predsednika Privredne komore Srbije, gospodina Marka Čadeža, koji je jedan od najvećih inicijatora upravo uvođenja dualnog obrazovanja i koji nam je upravo i napravio te kontakte i sa Nemačkom, sa Austrijom i Švajcarskom. Da čestitam direktoru škola, ako mu dozvolite, tehničke škole u Vlasnicu, stvarno je učinio jedan veliki iskorak u ovom dualnom obrazovanju, jednom od početnika koji će
19. odnosno ove godine, septembra, krenuti sa primjenom dualnog obrazovanja. Još jednom čestitke vama i vašim učenicima, a ono što se tiče, što ste vi meni postavili pitanje šta komora radi, upravo komora i ta spona, upravo između prosvete, odnosno škola i privrede. Ta spona je nedostajala jedno vreme i nažalost imali smo predimenzioniranih broj učenika, stručnih kadrova koji su završavali na tržištu rada i koji nisu bili jednostavno potrebni, nisu bili osposobljeni za rad. Komora će u narednom periodu još više jačati tu vezu između škole i privrede, odnosno privrednih subjekata, i ja mislim da to ide uzlaznom linijom, kao što i moja koleginica gospođa Kovačević napomenula, da od tih 500 kompanija koje su sada, možda se nekome čini na nivou Republike Srbije malo, međutim to je jedan veliki iskorak i nadam se da ćemo u narednom periodu uspeti da sve privredne subjekte, da većinu privrednih subjekata jednostavno ubedimo da je dualno obrazovanje dobar izlaz za stručne kadrove, za napredak samih kompanija i da jednostavno kompanije kroz stručne kadrove koji budu dolazili u narednom periodu imaće bolje rezultate u svom radu. Recite mi samo nadležnost vaše komore, gde su dualni profili i u kojim mestima, koliko ih ima? Nadležnost regionalne privredne komore Srbije, odnosno regionalne privredne komore sa sedištem u Leskovcu, za Javnički i Pčinjski upravni okrug, znači 13 opština, odnosno 2 grada i 11 opština na teritoriji koju sam napomenuo. Znači sve škole koje su ovde, evo ja ih prilikom i pozivam da sve ono što im bude bilo potrebno i što žele da znaju, upravo mogu i kroz komorski sistem, odnosno kroz regionalnu komoru, dobiti informacije, jer... Ali koliko ih ima trenutno? Profila odraslih u kojim gradovima i školama? 43 imamo profila. Na području Javničkog i Pčinjskog upravnog okruga. Koji gradovi? 43 profila, mi tu imamo Vranje, Leskovac kao gradove, imamo Vlastinice, Vladičin Han, imam si Surdulica, da nije ušla Surdulica sada, tako je, ali postoje mogućnost, znači da ćemo idući put i Surdulica i tu je grad. Dobro, da ćemo mikrofon vašoj saradnici, s pitanja na istu temu, onda se vraćamo kod gospodina Gojka. Gojko, nemojte mi zamerite. Ja znam da vi volite posebno Vlasotince i zato sam iskoristila ovu priliku. Snežana, kakva je reakcija škola, privrede, zajednice u mestima gde postoje ovi profili ovde kod nas na jugu? Dobar dan svima i pozdravljam sve prisutne. Pre svega, uspešni primjer, odnosno uspešna priča koju smo ovde sad vidjeli govori o tome da su opštine aktivno uključene u realizaciji kako plana upisa zajedno sa kompanijama i da na taj način se u stvari vidi potreba privrede u određenim gradovima i opštinama. Upravo želim da kažem da se i dualni profili obrazovanja uvode samo u gradovima i opštinama gde postoji potreba privrede za tim. Što se tiče Javničkog i Pčinjskog upravnog okruga, 2018-2019. godine 8 obrazovnih profila je odobreno po dualnom sistemu obrazovanja i to su pre svega bravac, zavarivač, modni krojač, operator za izradu nameštaja, zatim tehničar mekatronike i naglasila bih operator u građevinskoj industriji. U građevinskoj industriji je jedini obrazovni profil koji je u Srbiji odobren tehničkoj školi u Vlasotincu. Što se tiče narednog plana upisa, odnosno plana za 2019-2020. godinu, dodala bih da je u planu još 3 obrazovna profila koja će biti poslata ministarstvu na odobrenje, ali bih dodala još jednu opštinu, to je Bujanovac sa obrazovnim profilom Kuvar. Hvala lepo. Gospodine Banoviću, evo vam prilika sad da kažete ovako, koliko je vreme, ja sam čula da ste vi inače vrlo ponosni na Vlasotince i na ovaj profil koji je ono upisalo prošle godine, jedino u Srbiji, je li tako? Jedno. Dobro, 25 učenika, prosto niko nije hteo taj profil, otprilike da ne bi ostao bez đaka, ovde je postojalo znanje, mudrosti, hrabrosti, da se, da li mikrofon radi, da čujemo se, da se to provede u delu i evo ih tu su, rade. Kažite mi koliko je vremena potrebno da se formira ili inovira obrazovni profil? Prvo ja iskoristim da se zahvalim na pozivu iz
možda još dodatnog jednog razloga, sve što sam rukovodila centra koji se bavi obrazovanjem i pravljenjem, da tako kažem, kurikuluma za stručno obrazovanje, ja sam jedan i od tvoraca ovoga profila operater osnovnih građevinskih radova, jer sam u zavodu zadužen za oblast građevinarstva, tako da sam danas ponosan, to sam rekao, da sam posle dužeg vremena na jednom gradilištu video nekoliko đaka, koliko to da rade na samom gradilištu i već sami tim, čini mi se da za prvu godinu uvođenja smo napravili veliki bol. Ovo drugo pitanje koje je pitanje, ja vam mogu odgovoriti na dva načina. Koliko je to u zemljama oko nas i koliko kod nas. Teorijski traje od 8 do 10 mjeseci razvoja, u nekim zemljama 3 do 4 godine. Što se tiče naše zemlje, zahvaljujući Ministarstvu prosvjete i Privrednoj komori, mi to radimo za 4 mjeseca. Vrlo zahtevan proces. Ne, pritom mislim da nismo na uštrav kvaliteta. Vrlo je komplikovan, zahtevan proces koji prvo zbog učešća svih zainteresovanih strana, od kompanija, škola, zavoda, na zajednički rade i taj del. Dosad se pokazalo da može za ta 4 mjeseca. Bilo je vrlo i sad je, zbog našeg zakona o dualnom obrazovanju koji se malo razlikuje i uopšte tog principa dualnog obrazovanja u odnosu na ono kad stalno govorimo Švajcarska, Austrija, Njemačka, malo je naš drugačiji sistem. Vrlo je, ja sam učio kad sam u zavodu, vrlo je, ne postoji problemi nego samo izazovi. Znači, vrlo je izazovno raditi novim kurikulumima i implementaciji tih kurikuluma kasnije sa kompanijama i školama. Inače, znači, uloga zavoda, koliko škole znaju, da izrađuje kurikulum na osnovu kojih se obrazuju učenici po zakonska akta, konkretno ako govorimo o dualnom obrazovanju, program za karijerno vođenje i program za obuku instruktora je uradio zavod, normalno sa svojim radnim grupama, i učestvuje kroz radne grupe ministarstva ili Privredne komore u tim delovima drugim prilikom kompanija, određivanja i tako dalje. Znači puno učešće, puna saradnja između ove 3 institucije plus školu, da ne pominje to. Da kažete mi sad samo ovako, da li pratite efekt u praksi? Bilo da ga završite za 4, 5, 8 mjeseci, pratite li efekte u praksi? Ne, do sada nije, ali zakon o dualnom obrazovanju je uveo taj princip da se prave, do sada je sve što se znaju školski ljudi, da je do sada Ministarstvo prosvjete sve što se tiče neke evaluacije i praćenja radilo kroz svoje institucije. Ovaj put zakon o dualnom obrazovanju je omogućio da se pravi i mislimo da je veliki pomak i čini nam se da bi to trebalo da ne širimo priču, uvesti i druge. Jer jednostavno ako zakon predviđa da se nakon 5 godina vrši revizija ili ne revizija osnove za obrazovni profil standarda kvalifikacije, onda je logika da treba te 3 godine ili 4 pratiti, doneti određenje. Da bi se znamo što da se koriguje. Tako. Hvala vam. Samo ćete mikrofon proslediti gospođi Buđić. Dakle, gospođo Buđić, što pokazuju podaci nacionalne službe? Ko su deficitarni, ko su prekobrojni kadrovi? Znali se šta će se u perspektivi najviše tražiti? Da. Prvo da pozdravim sve prisutne i da se zahvalim na pozivu ispred Nacionalne službe za zapošljavanje i filijale Leskovac i naše ispostave. I ono što mogu da kažem jeste da od početka donošenja zakona o dualnom obrazovanju kod nas Nacionalna služba za zapošljavanje je u potpunosti kroz partnerstvo i realizaciju ciljeva i principa u vezi sa dualnim obrazovanjem. U tom smislu uloga Nacionalne službe za zapošljavanje jeste kroz 2 njena osnovna cilja. Prvi cilj jeste da svršena obrazovna lica
se direktno uključuju u proizvodnju, znači uključuju se u svet rada, a ne u prolongiranu nezaposlenost s jedne strane, i da s druge strane imamo poslodavce koji svoje potrebe za kvalitetnom radnom snagom mogu da zadovolje na lokalnom tržištu rada. I ti ciljevi su sprovedeni kroz mere aktivne politike zapošljavanja koje su implementirana u nacionalni akcioni plan za 2019. godinu. Između ostalih mera aktivne politike zapošljavanja i ovog konkursa, 3 se mogu direktno povezati i uvezati sa dualnim obrazovanjem. I mišljenja sam da niko od partnera nije toliko povezan sa dualnim obrazovanjem i nigde se to značaj dualnog obrazovanja više ne vidi nego kod nas na lokalnom tržištu rada. Ali trenutno, recimo, kako stoje stvari? Trenutno stoje stvari tako da sve fabrike traže tekstilce, sve vrste tekstilne struke, znači to su deficitarna zanimanja su tekstilna struka u svim oblicima, elektrostruka od 3. stepena do 7. stepena, informatička struka, dalje to su građevinska struka i dalje, jer sve ove fabrike prosto ubijaju radnu snagu sa našeg tržišta rada i postoji neka disproporcija između onoga što nudi tržište rada, lokalno tržište rada i ono što traži naša privreda. I s tim u vezi mislim da bi dualno obrazovanje mnogo učinilo na tome. Pomenuli ste tekstilce, dakle, posle više od 20 godina ovde na jugu Srbiji propasti brojnih fabrika, 20.000 radnika, je li tako, gospodin Jović, ako se ne varam, u sektoru tekstilne industrije je ostalo bez posla u jednom trenutku, danas su na malo potrebni. Postoji zabluda da, pored onoliko fabrika koje su postojale i njihovog zatvaranja, postoji veliki broj lica koja imaju obrazovanje i veliko radno iskustvo, što ne znači da imaju kompetencije i znanja adekvatna današnjim potrebama vezano za tekstilnu industriju. Znači, broj lica ne mora da znači i naše potencijale vezano za privredu. Hvala vam za još jedno pitanje. Na osnovu kojih parametara danas jedan roditelj može da proceni gde će biti najveća tražnja narednih godinama, na koju stranu da usmeri svoje dete? To je jedan prosto problem ne samo Nacionalne službe za zapošljavanje, nego je povezan i sa obrazovanjem, povezan je i sa privredom, znači svi mi moramo, i sa čitavim društvom na kraju, svi mi moramo da budemo uvezani u rešavanje tog problema i dolaska do cilja. Hvala vam, daćete mi mikrofon. Gospođo Grujić, za vas, prevodioci ponovo da, dakle, imamo još 3 pitanja i onda prelazimo na diskusiju. Ja vas molim da spremite pitanje i da budemo efikasni. Dakle, koliko godina treba da postoji jedan profil u jednoj školi i posle koliko vremena ga je potrebno zameniti eventualno drugim profilom? Kao što je gospodin Banović rekao, mi smo predvideli zakonom da moramo da revidiramo naše programe i da se krećemo ka potrebama tržišta rada. Onoliko koliko tržišta rada bude zahtevalo određeni profil i savremeni tehnološki razvoj kako bude diktirao samo unapređenje kurikuluma, mi ćemo se time rukovoditi i naše profile i ostavljati u sistemu ili ih u skladu sa tim potrebama naravno modernizovati. Ono što ja moram da kažem da smo mi zaista munjevitom brzinom, odnosno ne mi, nego Zavod za unapređenje obrazovanja, zaista moram da ih pohvalim, da kažem da su pod velikim pritiskom Privredne komore Srbije i Ministarstva prosvete zaista vredno radili, jer od njih nismo očekivali samo da kreiraju za ovu godinu nove profile koji će podržati autoindustriju, koji će podržati informacijono-komunikacione tehnologije, koji će podržati i mnogi drugi grane koje nismo imali do sada, na primjer namensku industriju. Mi smo im dali zadatak da sve profile koji su već izradili za dualni model realizacije nastave da i taj deo B strane takozvane unaprede kroz broj sati i naravno unapređenje, možda neki izlaz za unapređenje kvaliteta znanja kada su informacijono-komunikacione tehnologije u pitanju. Dakle,
savremeni tehnološki razvoj u kompanijama diktira koje ćemo nove profile kreirati, kako ćemo plasirati u skladu sa lokalnim razvojem u određene škole i naravno kako ćemo postojeće profile u skladu sa potrebama tržišta u narednom periodu modernizovati. I još jedno pitanje za vas. Često se u javnosti čulo prilikom usvajanja zakona pre 2 godine da po dualnom sistemu se dakle smanjuje mogućnost daljeg obrazovanja. Da li je to tačno? Naravno da nije tačno. Ovo je ogroman kvalitet više za mlade ljude. Mi smo drugim sistemskim zakonima rešili prohodnost svih mladih ljudi koji se školuju u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja, bez obzira da li se radi o trogodišnjem profilu, bez obzira da li se radi o četvorogodišnjem profilu. Naravno, tu postoji razlika da se učenici koji su završili školovanje u trogodišnjem ciklusu, da pod određenim uslovima kada polože program mature koji potpisuje ministar, imaju zaista mogućnost da steknu pravo da izađu i da položaju opštu stručnu maturu i da nastave svoje školovanje jednog dana u životu ako to budu želeli. Najvažnije je da oni stiču kvalitet znanja koji čini odmah zapošljivim, a kao dokaz da ovo što ste vi sada od mene pitali nije tačno, ministarstvo je sa relevantnim partnerima izradilo i novi zakon, to je zakon o visokim dualnim studijama. Mi smo promišljali zaista na vrlo visokom nivou da je to strategija, da je to nova platforma, da je to model usvajanja znanja, zato što obrazovanje ne znači samo sticanje znanja, nego način na koji naše mlade ljude učimo da koriste svoj razum. Naši fakulteti, naše visoke strukovne škole, evo ovdje imamo predstavnike iz jedne od najboljih iz Leskovca, znači pokazuju da su oni u saradnji sa kompanijama, a naša je bila obaveza da njihovu saradnju na neki način opet napravimo određenu zakonsku regulativu kako bismo mladim ljudima omogućili da se i sa završenim visokim nivoom obrazovanja da mogu se zaposle. Zašto kompanije? Zato što kompanije kada, na primjer, raspisuju svoje konkurse, na primjer, napišu koliko da traže određeno radno iskustvo kada primjer mladog čoveka. Zašto da to iskustvo za vreme formalnog obrazovanja koje on provodi i po dualnom modelu realizacije određenih studijskih programa ne vrednujemo na pravi način i pomognemo i na ovaj način mladim ljudima da se i nakon završenog visokog nivoa obrazovanja zaposle. Dakle, dualno obrazovanje u Srbiji snažno napreduje i baza je bila srednje stručno obrazovanje, odnosno potreba privrede, a sada krećemo na viši nivo. Evo sutra je završena javna rasprava u Novom Sadu, nadamo se pozitivnim mišljenjima ili naravno kritičkom osvrtu našem novom zakonu o dualnim studijama i taj zakon će relativno skoro bići u skupštinskoj proceduri. Hvala. Gospođo Kovačević, kako ide celokupna procedura od onog trenutka kada privreda kaže nama su potrebni ti profili ili u narednom periodu bit će nam potrebni ti kadrovi? Privreda u okviru Privredne komore Srbije, u okviru odgovarajućih udruženja, redovno saopštava svoje potrebe za određenim obrazovnim profilima. Ali, inače, čitav taj proces jeste zapravo i formalizovan, institucionalizovan, odnosno tim koji je radio na razvoju nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja pre 3 godine uspostavio je novu metodologiju za upisnu politiku, za izradu plana upisa u narednu školsku godinu u srednje stručne škole, tako da taj tim je zapravo dao predlog da se uspostavi i da se razvija saradnja između svih važnih aktera na lokalnim nivoima, a to su znači privrednici i škole pre svega, zatim nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno njihove filijale i školska uprava, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. O čemu se radi? Zapravo sagledavaju se na lokalnim nivoima i lokalne samouprave, sagledavaju se tekuće potrebe privrednika za određenim obrazovnim profilima, zatim informacije i najave dolaska investitora stranih, ali svakako i najave domaćih investitora i u skladu s tim sagledavanje potreba za tim određenim profilima u određenom vremenskom periodu, znači ne sada, ali kroz 4-5 godina. Sagledavaju se takođe i raspoloživi kadrovi na već filijalama, na evidencijama filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, da bi se izbjeglo školovanje kadrova koji već su tu negdje prisutni, a nemaju posao. I na bazi sučeljavanja svih tih raspoloživih informacija praktično izlazi predlog plana upisa. Privreda je tu da ukaže da li školovanje određenih obrazovnih profila može da podrži kroz dualni model ili ima potrebu za tim kadrovima, ali ne može da podrži školovanje po dualnom modelu ili iz određenih razloga čak možda tih bezbednosne prirode i zaštite zdravlja nije ni poželjno školovati mlade po dualnom modelu obrazovanja, već će privreda podržati na klasičan način obrazovanje, možda opremanjem radionica poput ovih koje tehnička škola ima. Tako da zapravo radi se o tome da privreda podržava sve one obrazovne profile za kojima ima potrebu,
na različite načine, kroz različite modele, različite vidove učenja kroz rad. Ono što je bitno jeste da već nam je iskustvo pokazalo u određenim krajevima, u određenim gradovima. Mi smo imali već i ove godine u izradi plana upisa, na primjer, signal privrede da više ne žele školovanje određenih obrazovnih profila. U nejednom broju gradova u Srbiji privreda je rekla ne treba nam više modni krojač, već imamo 2 generacije đaka, podržavamo njihovo obrazovanje po dualnom profilu, ajde da vidimo sad sledeći obrazovni profil. Škole dobro reaguju i ono što želim da istaknem jeste uspeh ovog modela obrazovanja leži samo u dobro uspostavljenoj saradnji. Znači, niti ima dualnog modela obrazovanja bez privrede koja to podržava, niti ga ima bez škola koje su uspostavile dobru saradnju i dobro funkcionišu sa tom privredom, uvažavaju njihove potrebe. Da kažem, i tome se prilagođavaju. Sistem mora biti fleksibilan i biti spreman, znači, na te vrlo česte promene. Dakle, žargonski rečeno, nema spavanja, mora da se radi. I kad upišete jedan profil, morate razmišljati o nekom narednom i razgovarati sa fabrikama i sa lokalnom samoupravom. Hvala vam. Ono što nismo stigli da pitamo ili naši gosti nisu odgovorili, vi ćete svakako postaviti kroz pitanja. Ja samo želim da prosto par instrukcija vam dam da kad dobijete mikrofon i postavite pitanje se predstavite, da vaše pitanje bude konkretno i da mikrofon držite bliže ustima da bismo se bolje čuli. Mikrofon je tu, tako. Imamo li pitanja? Nismo ovdje sve rekli, da postoji nešto. Izvolite. Ovako, jedna praktična konstatacija ovako sa terena, ona možda malo boli, ali ona je realna. Pričali smo o dualnom obrazovanju i dualno obrazovanje je stiglo minut do 12. Neophodno je. Vi znate sami da je u zadnjih par godina jedna ekspanzija otvaranja firmi, posebno ovdje u Jablaničkom okrugu, ako pogledamo preko 5000 ljudi zaposleno. A imamo na tržištu rada preko 54.000, sam pravo Jablanički i Pčinjski okrug, govorim za 2 okruga, imamo preko 54.000, govorim iz domena koje pokriva regionalna privredna komora u Leskovcu, nezaposlenih lica. Imate tu kadrove i konfekcionare, tekstilce, mašin bravare. Nije realna slika. Nije realna slika. I upravo je to malo pre o čemu smo govorili. Da bi vi sada zaposlili, imamo već praksu da nam privrednici traže određene profile, ne možemo da popunimo, nemamo stručne kadrove. Ne možemo računati na one kadrove koji su završili školu pre 20 godina i da računamo da će oni moći da se prilagode nekim profilima koji su potrebni u privredi. Znači, to je ono realno stanje. Stanje sada je realno onog momenta kada počnu da izlaze upravo stručni kadrovi u dualnom obrazovanju i kada privrednik može, ono što mi slušamo od privrednika koje obilazimo, kada privrednik dobije svršenog učenika koji može odmah da stane za mašinu i da radi posao, to od nas traži privrednik. Prema tome, realno stanje stvari sa ovolikim brojem zaposlenih, ja ću vam samo reći jedan primjer, otvarali smo fabriku u Lebanu prošle godine, pretprošle decembra meseca, Levantex investitor, inostrani investitor, tražio nam je tekstilne radnike. Leban je nekad zapošljavalo 1000, govorim u Leban zato što sam dosta u toku kod te firme, 1400 radnike u tekstilu zapošljavao. Znate vi da nismo mogli da skupimo 200 tekstilnih radnika. Nije realno stanje. To je statistički podatak. Ja ne krivim ovde ni službu zapošljavanja, ministarstvo rada, daleko od toga, ali mnogi odlaze i jednostavno gube kontakt sa onim za šta su bili školovani. I opet ponavljam, ovo je pravi trenutak i ovo trebamo ozbiljno shvatiti ukoliko želimo da zaposlimo sve one i ukoliko želimo da popunimo ove firme koje se otvaraju. Ukoliko ne budemo u situaciju to, odoše firme na drugu stranu gde ima stručni kadar. Prema tome, ovo je zajednički zadatak privrede, školstva i nacionalne službe za zapošljavanje. Vi biste rekli samo da vidimo da li postoji neko pitanje spremno, pošto je ovo ipak vreme za diskusiju. Da damo šansu da nas se neko pitanje smisli. Izvolite. Kao odgovor na ono što je gospodin rekao, jeste stanje na tržištu rada onako kako jeste. Mi ne možemo biti zatvorenih očiju. Međutim, to je ono o čemu sam htela da
prosto dodam da Nacionalna služba za zapošljavanje u okviru mera aktivne politike zapošljavanja, pored ostalih aktivnosti, postoje tri mere koje su direktno povezane sa dualnim obrazovanjem i sa promenom tog stanja na tržištu, trenutnog stanja. A to su program sticanja praktičnih znanja u 2019. godini, kada govorimo o tome, gde se mogu uključiti lica bez završene srednje škole i nekvalifikovana lica. Znači, takođe lica koje su tehnološki višak, ali i imaju radno iskustvo, ali nemaju znanja, veštine, kompetencije za rad na određenim radnim mestima i za određenim mašinama. Znači, to je mogućnost da se situacija na tržištu rada promeni, gde finansijski učestvuje u realizaciji te obuke Nacionalna služba za zapošljavanje. Druga obuka je obuka na zahtev poslodavca i program obuke obuhvata i podrazumeva učešće u finansiranju ovog programa, u sticanju znanja i veština za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu. Ukoliko na evidenciji nema takvog traženog profila... Vi finansirate tu poslodavca ili radnika? Ne, finansira se poslodavac. On ima prosto slobodu da mogućnost da sam napravi program i organizuje obuku. Dužina te obuke, da ne širim priču, je najviše 420 časova, ali svejedno dovoljno da bi se lica prekvalifikovala i obučila adekvatno potrebama i zahtevima tog poslodavca. I treća obuka za tržište rada, koje su predviđene planom i programom Nacionalne službe, a u skladu su sa nacionalnim akcionim planom. I one se, te u stvari obuke za tržište rada su direktno odgovor ili odgovor na anketiranje koje Nacionalna služba vrši svake godine, krajem svake godine, anketiranje poslodavaca koji kroz te ankete iskazuju svoje probleme, dileme, potrebe za određenim kadrovima i tu Nacionalna služba finansijski i obrazovno utiče na formiranje tih potrebnih kadrova. Znači, menja se situacija i na tržištu rada. Imamo li pitanje s publike? Dobar dan svima. Zahvalio bih se domaćinu što nas je pozvao, izuzetno interesantna tema i bitna za nas koji se bavimo prosvetom, to jest obukom učenika. Vi ste? Direktor srednje škole Zvučje Stanko Ranđelović. Jedno konkretno pitanje. Mi smo ove godine zatražili i poslali profil umesto proizvođača prehrambenih proizvoda, sada je to operater u prehrambenoj industriji sa 30 učenika. Da li postoji mogućnost da se razmišlja o tome, ovo je pitanje prema ministarstvu i prema zavodu, da dva područja rada koja su srodna u buduće mogu da kombinuju 15-15, jer za male sredine i male škole vrlo je teško obezbediti 30 mesta u privredi, a ovako bi to olakšalo, na primjer, prerada hrane, ugostiteljstvo ili tako nešto slično, što bi nam omogućilo da se lakše i u buduće možemo uklapati sa poslodavcima i obezbedimo i učenike i radna mesta da bi oni mogli da vrše obuku. Hvala. Ovdje su dva uslova koja treba ispuniti kad se ovo. Jedan je kurikulumski, znači da ta dva profila imaju dovoljno zajedničkih predmeta da se može organizovati nastavu. To je u principu u jednoj oblasti ili jednom području rada se radi tako. Znači, primjer, građevinarstvo, operator ovih radova i rukovod građevinskog organizacijom imaće dovoljno zajedničkih predmeta da se može organizovati nastava i razlikovat će se u nekoj tehnologiji. Kurikulumski je to znači moguće. Kakva je ministarstvo i upravo iz tih razloga je rađeno da bi male sredine gdje znamo da 30 napraviti učenika u jednom profilu je vrlo
izazovno da se opet posluži tim, da se mogu kombinovati odeljenje. Pretpostavljam da što se tiče dualnog obrazovanja, da to ne bi trebalo da bude problem, da ministarstvo radi razvoja tih dualnih to dozvoli, a to je već stvar za ministarstvo prosvete. Znači ima tamo, da nije sve ministarstvo prosvete dežurni krivac, znači tamo gde jednostavno nastavni plan ne omogućuje to. Ne možete kombinati građevinarstvo i ekonomiju jer ne znate šta im je zajedničko, kako će časove držati. Znači, ako postoji kurikulumska mogućnost da imaju gro predmeta isti i stručno-teorijski, kada se razlikuju praktično, pretpostavljam da ne bi imalo tvoj stvarni Ja ću da dopunim da sam sigurna da svi ovde i direktori i nastavnici škola znaju da je dualno obrazovanje visoko nominovano u akcijnom planu vlade i da ćemo praviti izuzetke od pravila da kombinujemo odeljenja u 15. naravno za ove uslove koje je rekao gospodin iz Zavoda za unapređenje obrazovanja. Takođe je važno da kažem da se radi o kombinovanju profila koji imaju ishodno standardne kvalifikacije, da ne možemo kombinovati profil koji ima standardne kvalifikacije i izrađen sa ishodima i profil koji ga nema, ali naravno da ćemo podržati lokalni razvoj. Naime, danas smo ovdje zaboravili, mislim ne zaboravili, nego nismo istekli dovoljno značaj lokalne samouprave. Lokalna samouprava jeste upravo spona koja povezuje privredu i obrazovanje, koja negde na neki način nama diktira uslove svima, kako ministarstvu, tako zavodu, tako Privredne komore Srbiji, šta to moramo da uradimo i da li smo mogućnosti da idemo u susret i malim sredinama kako bismo podržali ovakav model realizacije nastave. Znači, moj odgovor je da, uz uslov poštovanja ovih pravila koje je naveo kolega Banović. Hvala. U narednom panelu mi imamo i predstavnike lokalne samouprave kao gosti, tako da ćemo tu temu razraditi dovoljno. Ukoliko imamo pitanja, u redu i ukoliko ih nemamo, vi ste, jel? Pauza za kafu i u sali preko puta i za 15 minuta nastavljamo dalje. Izvolite. Dobar dan svima. Imam jedno konkretno pitanje po pitanju operatera građanskih radova, odnosno po pitanju građevinske struke. Ovo je fenomenalno, predivno što nazad posle toliko godina se radi na tome da dobijemo stručnu radnu snagu. Mene konkretno interesuje kako njih uklopiti, koji model za rad na terenu, pošto su naši objekti svuda po Srbiji, ovde sad konkretno je objekat tu pored škole ili nešto što radi se u lokalnoj samoupravi, to je okej. Kako uklopiti učenike za rad, odnosno praktičnu nastavu na terenu? Da li postoji nešto u tom pravcu? To jeste problem koji se postavio ne samo u građevinarstvu, ali je to izrazit problem građevinarstva. Upravo može da se počne na jednom gradilištu, da nastavi na drugom. Postoje neka dva nivoa izazova. Prvi nivo je znači da se organizuje u okviru te nastave koja je dnevna, da li se može na kom rastojanju i kako organizovati prevoz učenika, doček i tako. Drugi je nivo, to se može problem rešiti, normalno niko ne očekuje da izglasati idu u Novi Sad, na Obdar, što bi se reklo i da rade tamo praktično nastavu. Drugi nivo koji je, čini nam se i zajedno s Privrednom komorom, je prvo onaj nivo da se konkretno gradilište, da li se konkretno gradilište mora akreditovati kao gradilište zbog bezbednosti zaštite, da prolazi kroz tu priču, što smo čini mi se zajednički se dogovorili da bi moralo zbog bezbednosti zaštite na radu i da se onda učenici tako, ako ispuni sve te uslove, znači kompanije građevinski imaju malo teži i kompleksniji put za učešće u vodu. Znači svako to gradilište mora da prođe praktično posebnu verifikaciju da bi se moglo, na što još jednom kažem, sa stanovišta bezbednosti i zaštite na radu. Taj problem će se javiti jer po ovome kurikulumu je predviđen drugi i treći razred da idu u kompanije, odnosno na gradilišta i to je ona priča, pa bi možda neku digresiju, ne. Verujte, uloga škole u dualnom obrazovanju je, ja sam vodio školu koja je imala klasična i sa punom odgovornošću kažem, 3 puta je veća nego kod klasičnog. Upravo evo ovaj jedan razred.
Znači, postoji u zakonu jedna definicija koja kaže da se donosi plan izvođenja ili realizacije učenika. To je u tom planu su svi ti elementi. Znači, to mora škola zajedno sa kompanijama uz pomoć i zavoda i ministarstva da definiše tu stvar. I to se mora tako rešavati. Onaj stav je naš, za svako, ako konkretno govorimo, svako gradilište mora proći taj deo procedure koji se odnosi na bezbednost zaštitu na radu. Pretpostavljamo da su se već, da postoje instruktori, da li će oni biti trenutno ovde, ali kad odu na drugom da će isti instruktori, ali ovde je osnovni naš i škola i kompanija je bezbednost i zaštita na radu te dece. Hvala. Hvala vam pažnji, hvala vam saradnji. Su dva kombija, znači koja će odvesti. Nema nerešenih problema. Ja vam se još jednom... Staniš, evo samo. Evo sad. Odlično. Ovo će najvratnije da opremi sve koje znači toga tiče kad se završe radovi za narednu školu. Znači ovo sve se... Molim? Može i to je. Ajde. Manikultura i... Ovo nekada. Znači samo prva godina je praksa u... Tome te studenti pripremaju za stanovnik po programu. Evo, izbor za predsjedniku. Da. I zašto izbor Pautoška Vlasovac? Došli imamo priliku da vidimo dokle škole tu da ostvari još bolji rezultat, način regionalni centar koji može da upravo nikakve nedoumice. Vrlo jasno i sve one ciljeve, sve je bilo maksimalno ispoštovano. Obrazovanje predvideli